Mookamedi wa bohlahisi ba ulu naheng Leon Dibre o re ba angwa haholo ke bohloko bona ka ha ulu e hlahiswang Afrika Borwa e romelwa China. Pejana China ile ya phatlalatsa ho thibela ha thomelo ya diphoofolo ho tswa dinaheng tse ding. We have 40,000 small-scale wool sheep producers, especially in the Eastern Cape. Most of their clip is exported to China. Their wool and their income is under serious threat, and they will really fall back into poverty again if we cannot manage to open this market. Mohlanka e moholo wa phethahatso wa mokgatlo wa bohlahisi ba lebese, Fani Ferreira, o re mapolasi a hlahisang lebese ha a ameha, mme o re ba ntse ba kgona ho hlahisa lebese ka ha dihwai di kgona ho latela mehato e nepahetseng. The milk can still be used for human consumption. It must just be pasteurized. So, you know, as I repeat again, we are lucky this far that we haven't been affected to a large extent. National Animal Health Forum e hlalosa hore bohloko bona ba mokaka bo ama diphoofolo jwang. The animal will struggle in some sense to eat and to move around. But if the vaccination is administered, it does lessen the viral load that the animal is going through. Lefapha le hlalositse ho kginwa ha tsamaiso ya diphoofolo ho behetswe matsatsi a 20.